Philippi atum pi pani Kri tangdor nak le amak sak nak Kri thon nan pe zom ok nak ronga nan nun nak anget chuang I adu dot nakin nan na alo ngam ter tlarau thon pol kom nak nan nei I pakhat le pakhat para zang fa lai nan nak nan nei asilo mo chuti asile hiti in kalau for du nan ruwa nak mun khat se du dot nak khala pakhat le pakhat du dot oton u nan thinlung le nan tum mi khal bangrep osela chuti chun lungoi na kanai mi hi nan kim ter sin sin lenga si mi nat suak nak nei in ma I zon long ruat I ma I mai that nak long hol in ziang man to hla u pakhat le pakhat tangdor ok ton nak thinlung nei u la midang nakin katha deu tia ziang tikmana rot ol ha u nan ma du nak long silau in midang in an rang a athupi biki an ruat mi kha amuzia thiam ve u nan thinlung put dan chu Kri Jisu I thinlung put dan vekin sise Kri chu pathian si nak anai ring ring asina pathian bangdinga ram in atum da lo chu ai a ama I lung thau te in asi nak mo a atan san I nen si nak latarat in minunga achang I minung pian zia in apiang tangdor nak thinlung anai I pathian thu thlun in thinglam ta thi nak tiang in ator churanga asang big muna pathian in achoi sang I min mo laki chungnung big min apek chuti asi ranga Jisu min upat nak pekin wan chung I a ummi mo in sise leilung le leinhoi I a ummi mo khal in sise an khuk an building in Jisu Christu boy asi tia pathian sunloi naka an za te in an phongding arsi bangin tleu churanga kadu dot mi karol le u nan nen ka lai I ka thu nan thlun ring vekin le chunak manin na thupi son mi chu nan nen I ka lo chan khala ka thu nan thlun ding hi asi rundam nak fam kim nan nga nak dinga ti za le thia pha in ton re ro u zianga ti le ama I tumta mi du dinga le nan tu aswak dinga pathian chu nan sunga na atona si ziang nan to khala phunzai re ro lo le lo re ro lo in to u chuti chun hi leilung tlun mi thalo le misual pol laki a ummi nan ni hi afam kim mi pathian fa te mo nei lo le mi thiang a nan changding wani arsi tleu bang in leilung mi laka tleu nun nak thu nan phong lai a hin chubang tukin tleu chuti chun Kri nia mai ngal na kanai ding I kana tuan nak le taima kaswak nak pol mo hi alak ansilo ti alang ter ding that nak torin kanun nak thisen hi nan zum nak pathian ne ni rai thoi nak bangin nan pek mi para toi avasi khalle chumi chu kalung oi nak asikau ding I nan za te in chui I kalung oi nak chu tom kalau du hai asi chuwek thau in nan ni khal in nan lung oi nak chu in tom ve u Timote le Epaphroditus pathian in rem atia chun nan thu hla tla ka thai na ki sin tha kanga ding tia bai sai na kanai ronga arai hlana Timote nan he na rakthla katum ama long hi ka thin lung I thai tu le nan ma ser harnak tak anai tu wasi midang chu anma I hrang long an ruat chir I Jisu Kri hrang an ruat lem lo ani chu ziang tluk rinsan tlak asiti chu nan ma rori in nan thai mi asi kaima thon pa le fa bang in thu thang tha ranga na kan ton tlang ti kha nan mu zo churanga kathula a hin ziang bang tukin thil achang ding ti afiang ve te in ama chu karak thla ding I kaima rori nan nen karak thleng ching thei ding tia boy pa rin san nak thon ka
Chule ka unaw Epaphroditus hi nan he na rakthla atultia karwat. Ama chu kaima thon na tuan tlang le raldau tlang kan si I kaima bom dinga nan rakthla mi asi. Anathula nan rakthei mi kha athin nuam lo na ka achang I nan ma raktong ding angak thlap set asi. Ana ti men ding man asilo. Thizik ngai nga in ana asina in pathian in azang fa ama azang fa long silo in kaima khal izang fa I kan he ni riasian nak tum sin sin atleng ding mi I sin iluat ter churonga nan ne ni rakwat kadu chuang nak chu asi I ama nan mu tika nan thin nanom sal ding I kai khal kariasian nak achemve ding asi. Ama chu boy pa I sunga kan unaw asi I lungoy ai pong te in rakchaw hlangu ama bangtuk minung chu maiza nak pe u zianga ti le kri krang na tuan nak le nan ma in pek thailo mi bom nak kha pedinga anun nak man ro lo in atuan I anun nak tiang in achem zik asi. Philippi atom pi pani